ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ntimujye kure ya radiyo yanyu. Amakuru yo kuri iyi saha turayahera ko avugwa hirya no hino ku isi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko abantu ibihumbi bataye ibyabo imbere mu majyaruguru ya Yemen babayeho mu buryo buteye agahinda kandi ko ahanini bashobora kuhasiga ubuzima. Imirwano yabaye urudaca hagati y'abahuthi barwanya ubutegetsi n'ingabo za guverinoma ya Yemen barwanira kugenzura umujyi wa Muri irimo kuremerera abaturage b'abasivili. Mu isesengura HCR iherutse gukora yasanze abantu hafi ibihumbi 190 bateshejwe ibyabo bacumbikiwe ahantu bacucikiranye kandi hatari ibyangombwa by'ibanze. Umuvugizi wa HCR Catherine Kitidi avuga ko amazi meza, imisarane, umuriro w'amashanyarazi n'ibigo by'ubuzima ari mbarwa. Imyaka irenga 6 ubushyamirane bwa gisivili bwakuye abantu bagera muri miliyoni 6 mu ngo zabo. Mu mujyi wa Maribo no mu bice biwegereye niho bacumbitse. Kitidi avuga ko ubushyamirane bukoreshwamo imbunda, ibisasu birasirwa mu kirere n'ibitero by'indege muri ako karere karimo umutekano muke bwakuye abantu hafi ibihumbi 24 mu byabo muri uyu mwaka. Avuga ko bashakiye ahantu haba hari umutekano mu bice by'umujyi kandi ko hari n'ahantu 150 bagiye gutura mu buryo butazwi. Yongeraho ko aho hantu abo bantu bari bamerewe nabi, bacucitse, yemwe ko nta n'ubufasha. HCR ahamagarira impande ziri mu ntambara kureka imfashanyo ikabasha kugera aho abo bantu bari ikarengera ubuzima bwabo. ONU ivuga ko Yemen ari igihugu kirushije ibindi ku isi ibibazo byugarije ikiremwamuntu. Nigeria yasinyanye n'Uburusiya amasezerano y'ubufatanye mu rwego rwa gisirikare. Ayo masezerano atanga uburyo bwemewe n'amategeko, ibikoresho n'imyitozo bizanyuzwamo. Itangazo rya ambasade ya Nigeria i Moscow ry'ejo kuwa gatatu rivuga ko ayo masezerano ari ay'ubufatanye mu bya tekinike hagati y'ibihugu byombi. Atanga uburyo ibikoresho bya gisirikare bizanyuramo, uko bizagenda nyuma y'igurishwa ry'intwaro, imyitozo mu bigo by'amashuri n'ihererekanwa rya tekinoloji hagati y'ibyo bihugu. Iri tangazo risobanura ko ayo masezerano ari ikintu gikomeye kigezweho mu mubano hagati ya Abuja na Moscow. Perezida Muhammadu Buhari yagaragaje ko yifuza amasezerano nk'ayo n'Uburusiya hambere mu mwaka wa 2019 ubwo yabonanaga na mugenzi we Vladimir Putin mu nama yahuje Uburusiya na Afurika. Ambasaderi wa Nigeria mu Burusiya icyo gihe yavuze ko Buhari yumvise ko Uburusiya bushobora gufasha igihugu cye gutsinda inyeshyamba za Kisilamu Boko Haram mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bw'igihugu n'ubu zikiri ikibazo gikomeye. Kuri ubu Nigeria ikoresha zimwe mu ndege z'intambara z'Uburusiya na z'akajugujugu hamwe n'ibikoresho bya gisirikari byaguzwe mu bihugu by'ibihangange byo mu burengerazuba bw'isi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Canada yasoje ibikorwa byo guhungisha abantu ibavana muri Afghanistan nyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi, mu gihe Amerika yo yavuze ko izakomeza guhungisha abantu kugeza irangije ubutumwa bwayo ku itariki ya 31 y'uku kwezi kwa munani. Inkuru ya timu ishimwe. Nyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi muri Afghanistan batanze ubutumwa ku bihugu biri guhungisha abantu ko igihe ntarengwa cyo kuvana abantu muri icyo gihugu ari tariki ya 31 z'ukwezi kwa munani. Umuyobozi w'ingabo wungirije wa Canada General Wayne Ely kuri uyu wa kane yavuze ko Canada irangije ibikorwa byo gukura abantu ku kibuga cy'indege cya Kabul. General Ely yavuze kandi ko n'ibindi bihugu biri mu bikorwa byo guhungisha abantu bigomba kuhava mbere y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirangiza ubutumwa bwazo. Kugeza ubu Canada yari imaze guhungisha abantu 3,700. General Ely yongeyeho ko bibabaje kuba ibikorwa byo guhungisha abantu bidakomeje. Ku rundi ruhande ariko Minisiteri y'Ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo yashimangiye ibyo Perezida Joe Biden yari yavuze ko bazakomeza guhungisha abantu kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani nk'uko abatalibani babyifuje. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ingabo za Amerika John Kirby yavuze ko ibikorwa byo gukura abantu i Kabul bidashobora kurangira mu masaha 36 ari imbere. Kirby yagize ati tuzakomeza guhungisha abantu benshi uko dushoboye kugeza ubutumwa bwacu burangiye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa munani. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Arakoze timu ishimwe kumfasha kuyabagezaho. Iyi ni radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubibutse ko mushobora gusanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri wa3.radio@voa.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda rwemeje ko impirimbanyi Aimable Karasira akomeza gufungwa mbere y'urubanza mu mizi. Karasira uregwa ibyaha bya jenoside no gukurura amacakubiri mu banyarwanda. N'abamwunganira bari basabye urukiko ko yarekurwa akaburana ari hanze. Inkuru mugezwaho na mugenzi wacu Eric bagira ubusa. Mu cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rubanza kwibutsa impamvu zateye Bwana Aimable Karasira uzaramba kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere. Karasira mu kutishimira icyemezo cya mbere avuga ko ibyo yavuze asanga bitagize ibyaha, ahubwo ko abamurega bagambiriye kwangiza isura ye bamwita umujenosideri bamugerekaho ibyaha atakoze. Avuga ko muri we yemeranya n'umutimanama we ko ari imfungwa ya politiki kandi ko yumva azakomeza kubizizwa. Mu bujurire bwe Karasira avuga ko asanga mu Rwanda nta butabera buhari, ahubwo mu magambo ye abwita ubutareba, agashimangira ko azakomeza kubivuga atyo. Abamwunganira mu mategeko Gatera Gashabana na mugenzi we Evode Kayitana bavuga ko urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu gufata icyemezo kimufunga rwirengagije ibikubiye muri raporo ya muganga igaragaza uko ubuzima bwa Karasira buhagaze. Bavuga ko muganga Chantal Murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza biri i Kigali CHUK yagaragaje ko arwaye agahinda gakabije gakomoka ku mateka asharira ya jenoside yaciyemo. Abanyamategeko be kandi bamusabira gufungurwa by'agateganyo agakurikiranwa ari hanze. Bavuga ko ubushinjacyaha bumurega bushingiye ku biganiro bitagize icyaha, bakamusabira iminsi 7 yo kujya kwivuriza mu bitaro bya Ndera byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo buvuga ko iby'uruhande baburana nta shingiro bifite, bugasaba ko Karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi ategereje urubanza mu mizi. Buvuga ko bugikora iperereza ku nkomoko y'umutungo atabashije gusobanura. Buvuga ko kumurekura byabangamira imigendekere myiza y'urubanza. Mu isesengura urukiko rwakoze rusanga hari impamvu zikomeye zituma Karasira akurikiranwa afunzwe mbere y'urubanza mu mizi. Mu cyemezo cy'umucamanza avuga ko Karasira ataburana ahakana ibyaha, ahubwo akavuga ko yabitewe n'agahinda gakabije gakomoka kuri jenoside yamuhungabanyije. Umucamanza avuga ko Karasira akekwaho ibyaha by'ubugome, nubwo avuga ko yabitewe n'agahinda gakabije. Ashingiye ku ngingo z'amategeko zireba imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, umucamanza yibutsa ko impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho ibyaha ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma bakeka ko ukurikiranywe ashobora kuba yarakoze ibyaha. Yemeje ko kuri Karasira hari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma akekwaho iby'ubushinjacyaha bumurega. Urukiko rusobanura ko nta kigaragaza ko amagambo aregwa yavuze atameze neza. Ruvuga ko raporo ya muganga igaragaza ko Karasira atigeze atakaza ubushobozi bwo gutekereza, bityo ko ibyo we n'abamwunganira bavuga nta shingiro bifite. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukavuga ko uretse kwitwaza uburwayi, Karasira adahakana ibyaha. Rugasanga nta kivuguruza impamvu zashingiweho n'urukiko rwabanje. Umucamanza avuga ko hashingiwe ku buremere ibyaha akekwaho yabikoranye no kuba aramutse afunguwe by'agateganyo yakomeza kubikwirakwiza muri rubanda, na cyane ko aburana avuga ko ari imfungwa ya politiki, ari ngombwa ko akomeza afunzwe by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Urukiko ruvuga ko ibyo kumujyana kumuvuriza Ndera gereza afungiyemo ariyo yo gusuzuma niba ari ngombwa ikazagena igikwiye. Ku rukiko si impamvu yashingirwaho mu kumurekura by'agateganyo kuko amagambo avuga ashobora guteza umwuka mubi muri rubanda. Nyuma y'iryo sesengura umucamanza Dativa Mukamana yategetse ko icyemezo cyafashwe ku rwego rwa mbere gihama uko kiri. Yemeje ko Karasira akomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza mu mizi. Ni mu gihe Bwana Aimable Karasira we mu iburanisha riheruka yari yahamagaje telefone ya gereza ya Nyarugenge afungiwemo, abwira Ijwi rya Amerika ko atazaburana urubanza mu mizi. Abifata nk'aho kuburana uru rubanza byaba ari icyo yita guta igihe. Ntabwo nzongera kuburana na kano gatsiko. Kuri kwanjye reka ngende ifungwa ya politiki. Azafungura mu buryo bwa politiki, nta n'ikibazo kigenza. Ahubwo icyo nakubwira, mwankorera ubuvugizi ko merewe nabi kubera ubukene. None se urubanza mu mizi ntabwo uzaruburana? Umva njye ndumva ntazaruburana kuko ibintu byo mu Rwanda, umva ntabwo ari ubutabera, hano tubyita ubutareba. Niba wumvikana nabivuga ko nabituyemo kenshi, ntabwo ashobora guta umwanya wanjye. Yewe ibintu nakoze ntabwo umutima wanjye ushinja. Urumva ikibazo ni iki? Aka gatsiko umuntu ahanganye nako igihe kazajya dawuni ibintu byacu bizamenyekana, ushobora kuzaba twaranapfuye abuzukuru bakabibona. Ibyo bintu nabimenyesha abandi bantu banjye, imero yawe niyo nashoboye kubona, niyo mpamvu nashobora kuburana. Nta butabera buri mu Rwanda. Bwana Aimable Karasira uzaramba ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha 4 byo guhisha ingiro no guhakana jenoside yakorewe abatutsi, gukurura amacakubiri mu banyarwanda no kudasobanura inkomoko y'umutungo, n'ibyaha byinshi bikomoka ku magambo yakunze gucisha ku mbuga nkoranyambaga cyane ku muyoboro wa YouTube. Nyir'ubwite avuga ko nk'umututsi warokotse jenoside atarota yihakana cyangwa yihisha ingiro.
ntatinya no kuvuga ko azira akarengane gaturuka ku kutarya umunwa mu kuvuga ko ababyeyi n'abavandimwe be bishwe n'abari abarwanyi b'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora u Rwanda. Anenga bikomeye imigenzereze y'ubutegetsi buriho avuga ko butitaye kuri rubanda rugufi. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.